Sanibonani yanibingelela nyanamukela kwimbizo media. Mbukeli, ngicela mengabe uqala ukubuka izindaba kule channel, uyisupport ngokupress subscription button. Khona nawe uzozitholela izindaba ezintsha esuke sikuphathele zona. Mina ke mbukeli njengomthombo othembekile engikuphathele zona zithi uSiyabonga Nene okunguBig Zulu usevele wenza indumezulu yomcimbi yokubonga ukwesekwa abantu okanye abalandeli bakhe. Lo mcimbi kuthiwa okugeza udaka. Phela sizokhumbula ukuthi imuva nje abantu bebengcole bemanzi beseka yena uBig Zulu. Ivideo iyalandela mayelana nalokho besikhuluma ngakho. Danko. Aye awathi lanqalo aye awawalangalo aye thina sikhululekile bebethi sihlulekile lanqalo awu thina sikhululekile bebethi sihlulekile lanqalo bebethi imizamo yami yashaba la lanqalo bebethi imizamo yami yashaba la lanqalo bebethi imizamo yami yashaba la lanqalo obaba mkhulu abavumanga okhokho bami abavumanga izinyanya zakithi zenqaba kodwa namhlanje sejile izinto shintshile izinto sejile kodwa namhlanje sejile izinto shintshile izinto zijile izinto shintshile izinto shikile isimo seshintshile izinto awathi lanqalo aye awawalanqalo aye thina sikhululekile bebethi sihlulekile lanqalo awu thina sikhululekile bebethi sihlulekile lanqalo bebethi imizamo yami yashaba la lanqalo bebethi imizamo yami yashaba la lanqalo bebethi imizamo yami yashaba la lanqalo ngelula bethi angilutho so besibone ngizophelela the sekulunga